Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achir tu silin sangpuya Chief Minister Puzoram thanga chuan marchak mason nan NEC le Ministry of Donor Tana sum tamjok da turin sarkar lai puyangen Core Committee chuan barabi zo phai hmuna Muslim biak in sakmek chu thiat turashil non ni se an thialo chuan na zoka kalpui ni se ati Union Home Minister Amit Shah chuan marchak state in hungbik na dan article zathum samsari pakhat na ti danglam tumna engma omlo ti asoi Ukil Shiat Lo Takle, Union Minister Louis Ramjit Malani chu tukin khan chen na New Delhi athi. Chief Minister Puzoram thanga chuan sarkar lai pui chu marchak state ma sona rural siamna ta North Eastern Council NEC le Donor Ministry ta na sum tamjok rom han le turin angem. Voina Guwahati NEC plenary session somruk pariat na thu soin Puzoram thanga chuan India State dangte ayat nufum marchak state ten ma sona na an thove thena ta na ministry tinin an sumro manatanga zazela som an tho khom thin tling khom nan lapsable Central Pool of Resources NLCPR chu mantang kai ni te lulnen atitlem zonga akal chu poyati thosoya NEC chairman Union Home Minister Amit Shah chu toy tharle tule NEC sumpo tamjok rom han turin ngena tuna nakal lai tan chawa sumpek ani chu poyati thosoya NLCPR ta na cheng viable chu singa tling khom to si donor kota hlan alani lo chu Lanvat ni se adu thua soibok donor le NEC sum hi mar sakse tu folde ta na masona na thona bulpui ber ani laya atitlem zonga sarkar la pe kalchu poyati thu soin paisa tamjok rom han turin angen ani Chief Minister chuan tlangrama chuan engkim mai hi asiaman atauti soin phai zola na tho man ne na pong posut rol ngot hi adik thelo ni atia marchak bial abigin tlangrama thil siam man ne na tho man hi asan pa bituk ni sela Tiang taka niti ayok arot na siam tur chuan Amit Shah chu angen ani Mizoram tan biak chuan kongpui siam na ta na sum tamjok mamon i dante in biak pona lam hason atana na sazo karo mana siam apoi mo dante tar langa mi puita na tuipek na chungchanga sum tamjok mamo ani dante soilang bok sarkar lai pin look is policy act is policy alo duan chu that le in alan lai le marchak mi puiten basin sang taknen alo thlir line kumsom ni liam hnuwa po engma ataka tho mu tur omlo nia soin helam hi ngai poimo turin sarkar la pia phuta Ministry of Donor le NEC na tho chu ain thua thin nia soin anti tori fel faizo ka thlir ran ni se tin rotna athlen bok ani vaimi me chatu pangang chikhat fall army wam puang chu thunun to nia shet ani hnuwa leng puirama dialdok hmuna thasik vaimim tiak mek a khoile ti mu chu ani Agriculture Minister Joint Director Pujems Lalsiam Linen Tanga Thudon Danin Vaimim Jinahun Pangai he pangang puang hi thunun felto ni angai ani line dialdok rama hen mule ani atia tunkar chung hen amun nge enfi ani tur thule thunun tura tanlak ngalani tur thua soya khasik vaimim hi alana wangin pangang khoi hi ahozola chu wangin chet lakwat angai ni na soi Mizoram pum huapa kumin April thabula tanga fall army wam pangang puang in vaimim Tharza torati niam don le don lo alashia thelo thu soya tuna hian vaimim hi thar chho mek ani thu soibok abikin sersi biala le mun dangdanga chuan ni kumlam ain vaimim hi an thar tamjok din soya vaimim hi a thar kim vek ma chuan pangang puang wanga hloza thi hriat thei alani ri lo ti asoi ani thudon pakhata chuan vaimim thar tur asiat vek nei vaimim chinaram hectares somthum pasri vela ania vaimim thar tur thar tak lo le chumia wanga hloza thi cheng no som kha chongvel ni sut ani pangang puang hi april ni riat khanung le district a mu choni a main ruk le ni som phani inkar kha awang lai takani a khati lai khan vaimim chen hun za zela som ruk pare point pali pakwa pangang hi puanga khoza thum som thum panhia chung ko sang ruk zaruk som hi pangai nan tuar ani Agriculture Department chom pangang puang tire tur hian rapid response team dinin vaimim ching tu tele tlongai pol te na tang rolim ranung thana hlo nen na stakin be pui thak ani a ruwa tuet lak tak boka wangin pangang puang hin zia omlam apan chhota ani Mizoram le Assam ramre buai chungchang boipui turadin core committee chuan barbi zo phaya Muslim bek in sakmek chu thia turashia tirnon ni se thi ani lo chuan na zoka kal ni se anti core committee thut khom na telve MZP president L Ramdin len ren thlei hne na tanga thon danin chief secretary pulnin moi chongo kai shroya core committee thurela hian Environment, Forest and Climate Change Department ho tu ten zo phai huna Muslim biakin sakmek hi thia turin shilnon le se ti ania tun kar lo om tur chu ngeya shil turanga yani a hei hi anzom lo ni chuan Home Minister Hova thut khom kova Police le Forest Department lamten en tangjola he Muslim biakin hi thi nge ni theina atana
na zo ka chet lak ni se tin an rela Muslim bik in sakna mun hi Inner Line Forest Reserve chung Assam sarkar le Mizoram sarkar in remna a engma ku thak lo ni se an lo tin a mun le Mizoram chung nge ni thu thut khom nain soi chu ania hebek in sakna ta na kong puya poisa khon anom thu le hei hi dan kala ni thu soi chu ani bok ni kumar sta khan zo phai huna Mizoram Chief Minister ma saber pu cho chunga ram chunga MZP tem zo fa de chol buk sak an tumo wangin tharum thona chuak to a hemi tum hian zirlai te de Mizoram changchim bumi engama zatin Assam police kutan tuara silai hial me pu ani hemi thil thenga wang hian sarkar le Ministry of Home Affairs in Rolin state pani thu nei tu te hian ramri boina huna hian mathar engma la lova thil ani dan pa ngai chu khoidang lam no ni se ti ania chuti lai chon helai huna Muslim bekin hi mi tu te nemo an boma chu chu an sathale meka Mizoram lam chuan he Muslim bek in sak that andulo thu hi soin Kulisip District Board Sab le Hailakandi District Board Sab te po hemi chungchang a hian tu hnai khan anin bia a chuti chungchuan Muslim bek in sak hi chunchom zelani thu don ani nimin chahnulam khan Health Minister Dr. Ala Thanglena chon soilok lovin Aizawl Civil Hospital Department songjong ana thodan le din hun te chiang turin atlo chuak veka sarkar chu chuana talan danin Dr. Ala Thanglena hian damlo te po kan hnalin thoktu te harsan ne te angai thak saka Minister hi Health and Family Welfare Principal Director Dr. F Lalian hlirale midang ten an troi omani voin hi Presbyterian Koshan no pangsana school in khompu ni ani a Presbyterian Koshan no biale Koshan sanga no pain khompu manani no pain khompu ya hian Sunday school no pangte chu pathian thule hlale thuin chang mangin inal ne ni a hengba ka hian no pangten an thaina sang te aram chan dan angnan pho chuak boka no pain khompu hi bial tamjok chon inti sekna tan an manga bial then khataro chon inti sek lovin an mang thung no pain khompu ya tira chon missionary te thane na wanga ni tan ani a kum sangka ko samthum pakhat khan Aizawl tlang nom ko shana ne ni a hei hi no pain khompu ma saber ni riat ani tun malam chuan no pain khompu bial sangin anrem chan huna an nei mai thina tun hnai do tang khan bial tin te an ka rol theina Mizo Sunday School Union chuan Sunday School zirlai syllabus sa no pangle senior in khompu hun tur an ruam han tel veta ani kum sang ni chom priya sinot in khompu report alan danin MSSU noya hian Sunday School sangkhat somni panga omeka beginner department atanga sacrament department in kar a hian zirlain moi khat sing khat sang rukle zaruk som sari le zirti tu sikni sang thum zanga som sir palian ommek ani nimena power electricity engineer in chief pusi le nunga howa lungle electric department how to khom chuan sersi book puya 132 kV line a chia dola chimlam zongjong in power supply a harsanna an to thin sutkian na na 132 kV alternative line 10 sol kaltanga mel thum le lungle in kara electric tree puizam na tur lunglei longtale si ha district mi puiten an ngalel chu November hian manthe an be se ti an soi tuna hian PNE department chon thei top chuin he kol phetha hruipuin apal tlang khuaten hriat thiamna thui tak ne department thopi wangin lom thuan soya heti lain mi then khat department mlangna ti thonam zonga an ram le huana kol phetha hruipui kaltlang phaltat lo anom ero department tan alhoi thak thu tan lan ani bok chanchin thare All India Radio Aizawl tanga puanani Union Home Minister Amit Shah chon Marchak State te hungbik na dan article zathum samseri pakhat na ti danglam tumna engma omlo ti asoi voina gahotia North Eastern Council plenary session a he thu hi soin pusha chuan Jammu and Kashmir hungbik na article zathum samseri na nukir ani awangin Marchak mi puide chu article zathum samseri pakhat na nukir ani ve mayang ti lau thong lo turin na shrila article zathum samseri na nukir ani nu khan opposition party de chu mi puite hena article zathum samseri pakhat na po nukir ani ve don tin thudik lo an the darani atia NDC chu na sum mu mun thuma thena mun khachu Marchaka ngai poimo lai mun then khatata na da do na ti a da novaram chung helru du pakhat po phalini lawanga ti bok Bangladesh na longa in kalpo na chuan ram sum de chu GDP na setakin ate pungdon ni in asoi bokani North Eastern Council meeting a hian member state atangin governor le chief minister te antel ani ukil sia lo takle union minister hui Ramjit Malani chutukin khana chena New Delhi athi kumsom ko panga upa ani Jitmalani hi Rajya Sabha member ni lai ni a huninga machen damlona wanga en kolani a president vice president and prime minister ten Ramjit Malani thi chu point ti thun soya president Ramnath Kovind chuan ramin ukil thachung chunga chan ti soya mi thale mi thiam takani atibok vice president M Venkaiah Naidu point Pujit Malani chu awi thu soin mi thiam ukil thale ram hangai tu ramin chan ti soya Prime Minister Narendra Modi point Union Minister Louis Ramjit Malani chu a chene na kalin za na hlana pumodi chuan ukil thadang lambik le mi puita ngai san court le parliament ta na tholok ramina chan ani ati chanchin thar seti top na tlang pui
Chief Minister Puzoram thanga chuan marchak ma son nan NEC le Ministry of Donor Tana sum tamzok da turin sarkar le piangen core committee chuan barabi zo phai hmuna muslim bek in sakmek chu thiat turashil non ni se an thialo chuan na zoka kalpui ni se ati Union Home Minister Amit Shah chuan marchak state te hungbik na dan article zathum samsari pakhat na ti danglam tumna engma omlo ti asoi ukil she lo tak le Union Minister Hlui Ramjit Malani chu tukin khan chen na New Delhi a thi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chuan